So ifo manuia savea la sunga po lo fiong savea fatalo fatu nga fa lo tele fatalo fatu ai lo fiong le fonga le tanto po kalame ia fatalo fatu fo i le pa ia o Samoa lo maua mai ia le nei fo i fasalonga mes fo i nei fatatanoanga i so se vaenga o tanto o le kilope o lo alalam papa ai mes e au te o ni sila i Samoa ni fo ia i mai ona mo tele se yo o i fanau ia le vo wai pai ia pa ia o tai tu malo savea ia la le to foi la is fam talanga o te fatalo fat pa ia se tu malo le vai mo ton o te teleton to tele ia le pa ia se tu malo lo la to ma o ni fa sa longa ia fatalo fat o folo fatalo fat ia malo ta po i malo te talo ta pena no tanto fa mo e fa pito nga fa se fatalo fa savea pa ia lo fenga ben Madilo. lo tala fauto i so fat faitaulanga no manu e ngata le manuia o Samoa ia mai se le manuia o le nei tuli lo pe le manuia tau no manuia mal sanga le mo le nei fa mo ia pe o si so atu le sa ve fatalo fatu malo o folo fatu ia ile tap o mai se tatu watu no ia lo fa fonga mai nei por kalami Alo whaftai ta noa whaalele fo i lau fionga. Masalo se tūlanga tā ua lea wao stei mua lea ua whai e se whaatali noanga ma lau fionga o le tofi whaoriori o le tūmalo vai maunga le tolu. O umana o lau i nātu, tau te tia lua sifurma le lua. Ea nu umawhio anga o lo iai i tutonu, i la umai tau. E pei e whaulinga mai nā o le toa whā ni nu umawai o iai, a o le toa tele. Ia o o vaenga o i tu malo o le tau au whai u mai ai ia tama i nuu nei tu lou ia taulangi ma ai e lau fionga i le tofi whaorioli e le leia le motu o le pā ua manino le whaafonga ma le sila mai moa Samoa e ma whai o le whailo le whaasino manga o lau fionga o mea sa e soifua e ai o le soifua o a uina ia whapena fo i le tulanga o le ekalesia, ia male sotanga o lo o mawai le va la lata ma le nofo le lei o le tātou nuu ma whainganu. After te se ve mo fasili e te tonu se va no fa fo ile fa ilo ile vaenga o le tulanga mua sa ve ia o le olanga anto lava le tupu se tulo le fa fo ile al tanto tonu ia na ola e ai tono e whale mai maunga. Malilo. O ai o matua, ia o si o tinai e tupunga mai mangiangi me tanu ngā manono ma vai lima. Ia e au fia i ona pito i whangali ima mota. Ia ona pito i tanto mo tele salafai. Ia o sa aim sa pali. Ia a o si o tama. Uelese va ai sin, ia langa o uelese va ai junia. O si o tamala, ia e tupunga mai i sa taua, vai sala, a wala. Ia saula tama sa vai lea. Sau mau i teine lea o whalwai maunga. Ia o leo langa antoa la. Ia na whanau si. Tulo ful whaafonga le tātou watunu. Ia maola e ai tonu nei i se mātou nu i mangiangi tautua i fo i mātua. Ia mātou ola e ai mātou nei se mātou ainga. I le mantua fu isa vea ia e monia i te lea tua al tangata nei loa o la au. Ia e whapena fo i lo i se uiani tangata. Ia e pe o tanto wai ai al fasino manga ia pe o fasino manga le ile me foi na ola e me tautu ai ia o tonu lava i nei tanto fale vai monga ia e me se foi se mato no mangiangi ia o le tautu ai foi se mato e kalesia e fakas ai mangiangi ile tanga ile olanga o ina ia na o ina foi ai tonu se tanto tonu a matantu ia o ngai primary school di Manifa o toi malei fifi fai o colisio Samoa. Ia na oile le universite le form 7. Ia na o toi foi le o kilani. Kilani ni sila o ina fo i universite. O foi mai le fainga luen. Ia na toi fa o ile o nga le universite o le Pacifica i Saute Fiti. Ia na foi mai foi le. Toi tau tua i foi le malo. Ia o silia i nei le luas futa sanga o tau tua i tono le tanto malo. Ia o foi ai tulanga foi le ACEO. Ia ma whaururunga i peo na uwha ma vai mai ni sa vem whaururunga o tātou company ba. Ia ona o le tāpenanga le nei. Mo le wha moe le whainga whiwhiringa si o tūmalo. Sa vea o le tūlanga langa o i tūmale ta o tuel tūla whono whainga palot.
So se public servant lava ita pena mo fa mo le. Taun fa Taun fa ma fin. Ia mo me voile sa ia wala tu la fon. Fa ma vaile. Ia ita pena fa tino fin ngalo le tu malo. Ia ita vai fa nga fi finga me se tato vai nga fa fai. Malo fa tai. Te malolo mai nei I launga luenga o vea o se li pule o le wharau putonga po o le vaenga o vaa o le atunu o a nisi o vaenga sa whaatino mo le tautua I lea fo I matanga luenga a o a fo nilu I tau sa whea ngai malaua fionga a e te li wha ma vae mai lea o unanga. Aftai sa vea o le tatou company ba ani o Samoa Shipping Services man tu ese Samoa Shipping Services mo Samoa Shipping Corporation sa si o le sa la le sa via ia uma fa ululunga o le mta fa yo I patino tonu al tanto sa o le fainga pa anga ia fa fo sa ilia ia ba no fainga luenga mo tanto fa na ia seila ia o le tasi le po kalame fa wa le malo e mauainga luenga mo tantou whanau ia e mese leuna ia o amanua ni e whaalau I loa I fo I le waunanga ni e whaalong whanau seila seo tantou tunu e tā ua tele tūlanga lea mau I tonga la le ta o toa I le matawha I oi le tantou company waani mai e se mai sian au waunanga a o le au waunanga pito I silia o ne tā ua o le sa I ia leo ngā luenga mo whanau seila ia e tā ua mo isfatanoanga sa vea ia e o mai temini ia ua lata le lima se lau alum whanau o Samoa ua whapena ona whainga e le ngata la I ba te tele fo I ba meli ma ba ala o loa I Europa ma Amerika ia whapea fo le atu Asia ia whapea fo na maua ba noa e whainga ruenga toi alum whanau I New Zealand I tato company fo le Kiwi Rail e tato inter-island ferries fo ia whewa I New Zealand. Ia le fo whamanui nei fo ila alum whanau a seo tātua tunu. Ia wano whenga rue. Malo whaftai tā ua te le whalongolongo mai o le tunu Uelese ia le company o waa fo le whewa iai ma whai ia malau mai uta ma mea whapena. Ai o le ala ua manino le tunu o le matanga luenga lea sa utou sa ili ai seila e mawhaiona ngā lulu e lunga waa ma meli la pasese matulanga whapena. Ua vefo I lea ngā luenga matulanga ua tina e ai le tele o a inga ma ua mautu le leifo I lo latu ta mau a inga I Samoa. Sa o lea Sa o lele sa vea. Mana tua fo. The reality is I le whaapea o alum whanau tau tala man whaaloa. I le whaapea o alum whanau o seo tātou tunu e au sia tongi a vele tūlanga foi ngā luenga foi wha ofisa. Pe whaalo I o wha suetusi o wha mai. O lesi la lea wani. Le o tatala foi el tātou malo. Niso I tātou tunu. E au ine tātou whanau I ngā luenga nei. Ia le foi la o mauai o ngā luenga la lea pitola. Au foi la lea le malo. E le ngata la o na ia I la whanau ia o ina ia tomai. Ia o lesi foi pitola au tā ua lea le malo pe o na ile o nanga le tātou company ba. O le sa ilia leo o no whainga luenga mo tātou whanau ni. Ia mao se tūlanga le lei tele I la uwa ba ia. Au tūla I mai fo I le foe. I le tūlanga leo o iai I le whainu mera o whanau ni ua maua ngā luenga. Ia wai pe o le tūlanga sa iai. Sa whainga tā lava o na whai I whatalonga nei. Mam company ba ni. Ia o le teimil nei. Ia ua ona o le lei o le reputation o tātou whanau. I ngā luenga nei. Ia e mese fo ila le una ia le tātou malo o le whainga o whatalonga. Ia le la o te tala mai. O le lui tau te lea sa vea le o vaenga lea. Ia o nei mea fo ea nei o le o whaale tonu e le amio. Ia. E amio whanau nei. Ia e leo whanau uma. To I titi la ia o le tangu fia o le aba malo sima le fo ala au whasaina. Ia o le te muli mawatu le temi nei. O te le al swing. Ma o te le fo le tūlanga le lei o le wai. O se a to I ei fo I se alo po se tam whanau seila al tātou tunu. O toi wha fo I mai. O no le a fianga I tūlanga ia. Ia pe o se tau wha mamra matu lea lo fion sa vea. Malo, whaftai tā ua tele le nā vaenga. Eile teimi sa malanga mai ai ia. Se tasi o loutou ofisa o se alo whasino ia masalo le sunga pentito o le sa I tutonu o le tau vaenga. Sa tala noa mai e winga I le whaatuina o se no whanga I nei.
e au tō wha ama i seila, ma wha pena fo i o na wha mautu wai, i ma tā pena atu ai mōni malanga. I whawhata ilo iai, a i ese taimi o mua. Awa, o le mana i o le tātara noanga lea. Fua i le manuia o le matanga aluanga ma lomana. O anis fua ngā lua le mamao, i lau sila i te le tu o le matanga aluanga. Ai po o maua mai i le salo na se itoe tanga i wha ma sila i wha mole i le tātou live link. O maua mai a lau fionga, lau tumuia? Ia, leo toi mawatu sa vea. Ia. O nisi fufuanga wanu mamau, o le tātou tala noa pe i atina e ia, e te sila te tau no o i elma tanga luenga mole lumanai. Ole, awa ia le tūlanga i tātou company ne, me se lau unanga ni o waa. E le ngata i le tau mawhai i si itia, e accommodate tu maalo mawhanau ne e umai i tātou wa unga malini ne o whātuku tātou maalo. Ia maua ngā luenga. E tūlanga fo ile au ni uni se teimi o whaatalitali alo mawhanau i ni ngā luenga. O le mtawhai o i tonu wale al malo o le sa ili o ngā luenga i ana le tātou au unanga ni o wa. O le si tūlanga tā ua le mele le vai mamau. E i ele fufuanga le malo sa leuna ia fo i le au unanga wa. O tūlanga le tātou wa unga. Tātou wa unga lea malingi lea o i nai alo mawhanau ni. O le nau ta inga lea. Ina ia si itia i lunga le tūlanga le o unga. Le ngata i curriculum o resources e whaapea fo ila. Ia ila e tau e whai ia unga ni. O le nau ta inga le malo. Ia tau mwhai fo ilia ia o mai uma ia whanau al Pasifika ia o ina i tātou wa unga ni. Te le ia la opportunities e maua i al tātou o tunu i mea ia. E le ngata i fo ila le sau tono al Foreign Reserve. Ia wale la o mai uma ia alum whanau ni al Pasifika. Ti New Zealand ma Australia au whanau seila al Pacific. O ina i ki tātou wa unga le. Ya si ia i lunga le tūlanga lea. Pe o lewa a maton whata oto n teimi ni. O le si tūlanga tā ua lea ua whata oto fo il tātou malo le tātou o nanga o ba. O lea usila sila fo i se toi whai o tātou ba fo i lea la o loa. Ia. E la ua whaanga solo whata noanga o tāu pulea. I le finangalo fo il kabinete e pe on whata oto mai. Ina ia sila fo i ni awala. E wha i tui ti ai i el tau o freights. Ia. Se la ua ingo o loa. Ia, sila fo i niva i tau alu lunga le tūlanga tau o... Pensiliva. Ia, o le whadau sila le malo. It's an option. It's an option. Ia. Ia, a o lea lai whai le feasibility study le teimi nei. E tala whea ngai. Ia pe le tala whea ngai fo. A whai fo i la e tala whea ngai. Lea le awala e whai ia. O lea la ua ta fo i la ona wha tala noa. Fai studies il temini e la tu poto fa to fo i me ia no mai lo se fautuang ia tu ina tu fo kabinete mos fai un la le vai ai pe i lo na o te tele le ile vai mamau ile sila mamau le malo ile tu langa le mata fai o ile petino tonu ai tatu o nanga ba malo fa tai o leo te mai tau atu e te alwesa mal matanga luenga e pe folinga o se ngā luenga e pele tele. Very passionate about i lau ngā luenga, ma le tautua al mata ngā luenga o waa. Ai, o le ata tala noa, awai le tui tau whawhola ina se whala i autua a malo ngafa e winga i upu whai o malo i le tele o tau sanga, ma le whaavai o le atunu o le nei. Ai, o le a se la ngona na tula i mai lau fionga, lau timuia. Wa wha o Sofia ai oe, o le si stepu leo lau suifua o te tauna e se e iai, o le whai o tula whono, mai iai te tonu o le whono usu, ma le pāle mena malu o Samoa, ma whai, ma whawhonga tau mono le tu malo, e pele i a te oe. Whai sa vea, e se le tau o le fisile pēna e fisile ngia ia o le tūlanga lea. O le memo mua, sa o le leia, o le awa undanga fo i te tonu o le malo, ia sa vea e le iwa pēr o tele tau sanga. Yeah, and as a public servant, we're passionate for ile o nanga. So se mea la i tu tono o le tautua ile malo. O le tūlanga fo i pe ona iei fo i le tūlanga i le meua ta pena ne fo i finangalo le tu malo. Sa vea? Ia lautim ia le whaatinunga o le finangalo sio tu malo. O le finangalo a mese sio nu. Ia malmatou tu malo. Ia wa tu mai fo ilo la tu finangalo. Lautim ia Sau ni mai alu tof,
Ma dilo. Au ni tofi. Ia, man tua vo ila sa vea o le tofi le nei. Ele o se tofi o se tangata sto tasi po se tofi o se aina sto tasi. Dilo. O tofi o le tu malo. O le mea lai ta oto e ele fina ngalo o li mwhai pula e mai se le malo le tu malo. Ia o le mea nai fai. Ina ua whao o mai fo ila le fina ngalo o se o numa se o tu malo. Sa vea le wo sta e Lautimuia. Ma dilo. Ia ko langa lana. Ia ua tu umai lola isi vaenga ia. Ma o manatu fo. Ia ua manatu fo i le tūlanga lea. Ia la whantai ua i le wha au le tautua i le vaenga le. Au unang. E mese le tautua i le ofia tu tonu i whainga upu whai e se o tātua tunu. E mese pito i silion tau. O le wha o ngai o se tō mai po se anga wa u wha manuia mai le tua. E pe so ni ai le lufi o le tamau ainga o se o tātua tunu. Ia wale manuia lau te. Malo whaptai ta doa wha lalo fo i. Ma nei e tele. O le ta tala noanga e wha solo lava wha stepu ina ia manido le wha fonga le tunu. Lautimuia. Wa uwaro tino le tala wha solo pito le tu malo le nei a o lua i tu malo. Wai maunga sae me le vai maunga sifu. E tau whao lava le tofi i ngā tai o motaa ma vai ala ma pia i le tele o tau sanga ma paia inga. Ai le io o mai lava le tofi i tono le tātou nuu. I mangiangi ma le ave. Mai atu le usoli i a tang ma sa tanga fa pe fo isa le tia ma le mona whangatau. Ma le mamalu le tu vai le fuata. Fa mata o le teimi le nei ua te tau o na tu lai mai se tofi i te tonu o le tātou nuu i mangiangi mo le tu malo. Ma le whaalaro. Sa lelo so no sa vea. Tasi fo ile tu e telea o ila to fo ito no le tu malo ua faali fo io la tu fina ngalo e mese fo ile la tu lango. O lo tel to nunga sa vea ile vaenga le. Ile tu langa ile tofi le nei. O le tofi le nei lo tel to nunga o le tofi mai le tua. Ma dilo. Ma ile sa ilinga le o le fina ngalo. Ile to fama le moya le tu malo. E fili ai se anga ba. Ma ilo utel tonu nga po ila. Ia isi whata wa. Utel tonu amo ma whanawhana i ta pinanga wei nei sabea. Madi. Ia utel tonu al te minne o Lautimuia. Ia utel o whatu wala whape o te minne o mangiang. A utel. Ia ile ma whanawhana o le lango e me se foi o whamanuanga foi a toi ina. Li ma whaipule. Ia o tapa au o whatumtumunga le tumalo. Lo lato fina me se le pa ia le whenga ruel. Ia ua mai fo le lato whatu tuang. Lautimuia o lo taimile nei. Sau ia wha o ngau to mai mo wanga wa e tau tua ile malo. Ia ua ma whanawhana fo ila sa vea. Madi. Ili tūra e pia na e sau noi. Ua ma whanawhana fo ila. Ili tā penanga. Ia mana tua fo isa vea. Lo tantununga ili e tu tofi mai le tua. E tu tofi mai le tua e ala le fina ngalo le tu malo. Madi. E ma whanawhana. E ma whanawhana le tā penanga wa ia ile. Ia e tele tonua. Tu ua ile tua wha mwe. Ia e sa ili fo ilano malo sa vea. Madi lava. Malo whaftai. Ta ua tele o le ta whasoa. Whafonga fo i le tunu. A wa o winga nei e mawhai ona. Fofolai ma mailu ma mea. Ia le tō wha le tunu. Ma malama ai mawhai o whai unga le lei. E le ngata le tai tō malo. Lo whafonga mai le vai munga tonu i tono o Samoa atoa. A ona ngafa, ma ona taulangi, ona ainga e fia lo o salarau i tu e fia o le lalangi. Ma New Zealand nei ma Australia. A wai mwhaifoi ona lato lango atu lo wha moe. E ala i le longo atu o tātou ainga, wome masani o lo tono le tu malo o le vai maunga lo na tonu. Lau fionga Lautimuia. O le alava se vaenga ua whao sofia ai lo fina ngalo. E te lango ina le malo o tō nei. Le fionga le tamai tai pāremia, le fionga le te whono le lauli le maari toa. Ma le wha tua ai le atua Samoa o tasi. Lea le tō wha. Whawhitai sa vea. Ta ua i o lau sili. Ta ua le sili lea. O le mea mua o le tūlanga fo e peo na ta o toa i nei le lango le tū malo. I le vaenga wha upawhai i le whainga malo, tātou whainga malo le o tūla i mene. Whātua tua i le tua Samoa tasi. O le whina ngalo leo le tū malo sa le. Ina ua wha leo mai fo ilo lantou whina ngalo. Ma tasi i lo nei whatau wa. La au mai e tua mal whatunu. Lautimuia.
e lango le tu malo ni penga malo tu lai mai. Wow. Yeah. Ole ia mantu hoila. Ia le malelenga le to ina e fina ngalo le tu malo. Le u fa le mai. Ia e usi ta e Lautimuia sabe. Alo. Ma u ave to vo ia male lango. Ia male malo si fo. Ia ole fo se to mai ma se fa tau va ia la yang va u mo. Wala tu mai fa le fina ngalo le tu malo e lango le tu fa ngalo we ni. Ma o te tali tonu ko sabe. Ile sila fo ia il tato whainga malo o ia. I lona tau tonga mai. O ia vaenga i lau ia tilo e se lo whanta ua. Madira. O le tūlanga le ia i le papa ai fo ia. O le anava tau pito silon ta ua al whainga malo lo tūlai mai ni. It's giving back the power to the people. Madira. To choose and to decide for themselves. Ele ngata le fili ina o latu taita. E o whape fo e one toi tu e whainga malo. I le fili ina o pol kalame ma polo keti e ati na e itu malo taitas. O lo whateita inga le mea lea sabe. Madira. O le leo whaanga solo nei le malo le miliona leo tu whane itu malo. Bantu o le te leo malo whatem kalas. Tantia mai la tu anam tau. Ya, aven mato fa mo ya onga. Da aven mato mo fa le fa la onga fa mai. O awala ngalui, tulang fa pena. O le mele fa ta to mai ta tu fenga malo le waini. I tu malo ta tas. Le miliona le. Yeah. Fili auto. Po le ale me le lo tu malo. Awa ese mama na o tu malo. E fu e lunga o la tu si manga. O tu langa le la upa ai. O le tu langa le tele le. Tu langa le e fa mo fo ila le success o pokalame ne le malo sabia i lungo le o le faipu le tu malo ai mai se ila to o le alu filofina mieni o le mane fo ila le mele o mai le malo e le ngata la ina tu mai le pawa i tu malo taitas e fili ai la to ia ti na ele le lo la tu malo ma fe tau tonu mo la tu malo au fa ta otto mai fo i le malo ala fu Madira. so solo ia le whaonga ina o tupene, ma toe li poti atu i le parliament, i le kapeneta ma le parliament. E fua e fo ila le toe whaonga tu umai o isi vai ngatu. I la ulawa ai ei lona au te lenga savea. O le tāua i al pokalamene. Tāua te lele e na watau le malo. It's giving back power to the people. E le ngata ila latu filifili o latu sui whaipu. E whaururu la i ei pokalamene. Ai toe filifili foi. Ele i tu malo. O latu sui. Por kalame maati na e fitau i tonu mo le manuia o la tu malo si tu langa tau e la ba malo fa tai ta do fa la lo fioga ma le tali mai fo i sili o lo tapena tu ina ia mawai le manino ma le mal ma lama o le tatu tunu e mai se lava wal talonga le nei ta ua mo le tatu i tu malo lo fa longo mai ma fa fonga mai i tafa e fio le langi e mai se fo i tonu o Samoa wa le por kalame le nei a Lautimuia e tuli au pū lava o tātou tangata lo lalam papa o Samoa lo fa manino atuai le telo nisi mea to tele o tātou tangata e lalam papa o Samoa e leo marma lama tele i feo ia inga o tula fono o porkiki o swinga lea taimi ma lea taimi tātala noa i le tulanga sa iai ia le tofa ia ve atawia na o whaalongo atu o lo momori atu na whaamianga i lau fionga ia whapena foi i le fionga i le teitei fono ma le pāti whaupwhai o le whaatuatua i le tua Samoa o tasi o lono winga o iai fo i lana lango o le tofa ia ve atawia i lau fionga o le ase tala mai i le vā whaafenga iai fo i mo le tauso Aftai savea aftai wa sinien tulanga lea savea e no talia tu whapea o to tonu o tai tu malo Madi o malo whapalo ta umai al whalewai mo te le lea wanga wa al tofini le wanga wa mai te le fo ila entou na si a au i le fia tau vai a bea masui o le tu malo e mau te whawhitai e alfina ngalo le tu malo ona watasi i lo whatau wa e a bea ma sui e tamo e lalo le fua le whatua i le tua sa motas e whai masui o le tu malo le tamo e molo tamo e molo o ta pena tu nei iai o le tūlanga i sui fo i sa si fo i o la tua i o mai o male la tō lango lango
mo fu na matu la no wa tasi mo le finanga ia o le fa tau ba o Lautimuia le ave ma sui le tu malo e tau vai le fainga filinga le tu malo lo ni ma o matu nga lu fa tasi ni matu nga lu fa tasi uma o le fionga e tau le lo male to ya ve tau o matu nga lu fa tasi e manisi fo sui e ono fa atu te le io te mali io fai launga e o foi fali tu ma tosi wanga anga va e ave ma tofi le tu malo e pitayan e o tasi moelo la tu moelo la tu finanga e la fo mai e Lautimuia fa tau va o Lautimuia e ave ma sui le tu malo fai nga filinga lo mane alo faftai o le mai tawina ma fa mawina e le nganga fi o to tali watu le tiktai o le tatu tu o le tinao Samoa le fionga i le tamai tai palmia faftai le tu o to fa fusia lo na balosi ia ma le tulanga o le to fa o wina o na tofi Lautimuia o la sila ma lautanga i le tu ainga tai ma le awala lo fa foi ai le fainga malo le kapeneta e se le la u mai tau i le toa fi mali o a lava le telo fa fi tau li malu i tau e tu la i mai le ala a le uta vava o la sau mai tau i le fionga le tamai tai parimia malana tai tai inga e mo mua sa vea e fo ia le vihinga i le tua fo ia le vihinga i le tua o no to te liu manuia mai le si ngase le fionga le tamai tai parimia i le tau mati sa nof tatalu ma sio tatu tu is foi le pa io la fenga ren ia le ngata sa mone ia fa pe ia te roi New Zealand ia maso se ta la lang ia lo tap kwai mai ia ta lo sia le ia si ngase mai tai parimia to te liu mai foi man ia moale binga man fa tai le tua ia mato vai fo ia o to fa fo wina le malo si fo ia so i fo man ia tatu tai ta fionga il sa fa ia fionga tamai tai parimia se vea mana tua fo le tupu anga le fionga tamai tai parimia se tulo e fo ele malira o me manino ale mele ia tati ia tupu anga langa e tau tupu ia o tamainga e la le o foi fam talanga manino e mana malamo o mai Samoa a tulanga la le fa tai tai le malo e le fo ile fionga e sa fa pito tulanga le malira i on wa ia o mai fo i sa fa inga i tono le cabinet ia e le tau fa i loa le tau tua le fionga ile sa fa pito e vem tai tai le tatu malo o le von sa fa i le malo avea mo to mai fai pu ma avea ma minister le cabinet ia e le fo e fo e matua i te lele si la fia i ona to mai mo nanga va i le fa foina o pu fai o malo e mesi le taita ingo me fa pene i la uba ai sa vea langa le wa fisiding ia la ia so manatu fo i le taita inga fionga te mai tai palmi i la u ia ba e to file mu madiro e se le to ia e le ngata ile a ole me fo ile le fa palangi fo ile a very consultative le approach le fionga sa e ta ba fina ngalo o ila to lo ye pot fa pito ile me va tu fo to ila fo ile vai o langa fo ile approach lo tel to nunga mala u ai ye o vem fa lu le approach fo ile le fionga sa fa pito o le fa to no cabinet e ta ba le fina ngalo cabinet o le me ma fu le cabinet le nei to e fengo fai un male tu ma la vai o se tai e se le to file mo fo la tai ma e fa mo te le me tasi e le to fa ma le mo malira ele ngata lai il sa fa inga fa u ngo ma tanga luenga wa pe o i le watu ile le fa tu ya o le fina ngalo fo il cabinet ya mana ia la u ia ba ya e se le mana ia tai o lo ia ni e pe o si ia te lenga na sa ve la u ai il tanto il fionga ile tu mai tai pa ile fionga ia fi me ia le fionga sa fa pito ma o le memoria ele fo le fionga tu mai tai pa ia i pe fai o malo ele fo i tu langa fa tai ta e o lo o lau si la fia o tatu tu ele ngata la ele fionga ia fi me ia fa pe o na tu a malira malo fa tai fa fonga fo le tu le tu langa le ma le ia le sau doanga winga le pula consultative approach o le winga le na upu le fa fonga sa mo pe tau fa marino te isi
o le tō whā whetutu nai ai tāua whai. O lo iai fo I male tūlanga manino mai ai. O lo o te tala ai lea awanoa e whaari ei whina ngalo sa loto. Ai mai se o tōu nei o wha tumutumunga o matanga ruenga. Awa o maa mau le fulia o tōu ia. O tau whale mau o le malo e tua atu iai ia le minsta ma kapeneta. Ma lo whaftai mo le tali malama. Sa au whalongolongo atu I le whatalanoanga o le sui. O lo o tau wānei ia le tōwhaia sa mau soli tamali I timani. E whapea le na watau. E pau ale mea lai ina ia toe mawhai o na toe fo'i mai tu le epa ma le hero pipi e toe teita ia le whainga malo. I se taimi na tamai. A leo o whalongolongo atu nei I lau anawa tau. E lei mas tūlanga whapena o anga I se tatia pela le latona. A leo te wawa etene. Wai tūla I tonu mai I le taimi whainga tau le tu malo. I mene o mala whanatura o so o mai. O a wha, o tā whenga, o lo longa. E le ngata I le whaaleanga ina o le siusio manga. E o lava I le soifua malolo ina. A lea la wata oto mai langa tonu e te langolango ina le whaatino ina o le whaatanoa tele lea. E alu I ai ma whaaputu I le swawai I taimi leanga mo le soifua ma le saunga le mua o tātanga. Te saunga le mataupu lea I lau whionga. I le tofi whaolioli o le tumalo. Aftai sa vea. O e pe o I tonu ale ta oto ai I ana watau e pe whiona o tau whailo. Madia. O vaenga te tele fo ia pe ona o tau tala mua ia I man whalor tele. O vaenga ia na whailo mai le tu malo. Madia. Ia na whailo mai le tu malo le sa o tau tala ia. O le tasila lea na watau fo ina whailo mai le fina ngalo o si o tu malo. O le avele o le wha mua le pui ngā le tu malo. Mana tua fo isi o matu tu malo, le ngai a fia tele I teimi e o le tau fusu le a tātou le te le tā whenga. E tu lai maini a wha, mani mala wha nā tua wha pena. Ia, a o ni lai na o I tūlanga ia. Ia a pāpā vai ta whe se tūlo. Ia matua I se futia vai singan. Ia a mata mai a ia lau a sau matou pitonu I lalo mangiangi sau anga I le lata, ma ngau whato ia. Leone, vai singano, ia e o fo I se ne matonu in tau time tau tu. E a fia o mane mele, o I voi lale. E ala voi lau ta oto mai ele fina ngalo le tu malo. Lautimuia, a ver fa mua e lango por kalame le malo e pupuia I vaenga ia. Madilo. Mol sanga le mu o le tatou tu malo. E le ngatela le saunga le mu e la tou papa au fo I se matou tu malo. Ai fa persi o manga. O le si fo I tu I la uia ba ai sa ve le sila mamau I le tō whāto I. Madilo. Aro sila to I nei I le mātou tu malo. O lo ta oto I tātou tele o le vaenga o le tātou tauranga ia pia. Ia o lo iai tele o pisinisi ma tele o poloketi te tele le malo. Lo wha moe iai le atina ina si o tātou o tunu. I fo ila le ta oto mai le fina ngalo le tu malo. Lango pol kalame le malo. E pui ai. Ia mea tō tino ni el malo. Ai mese fo ila le saunga le mu o le sio mo. O ila tai peila le o le poloketi le te saunga ina I whatano o tele lea savea. O le mea mongi a savea. E le no nofo le malo fai se mea whapea. Dilo. E fia tau sa o fai iso e suenga. Fai isa I li linga. Ae o lo o iai le poto whapitoa. E to mai manga ba. I to inga mea whapeni. Wa iai fo I masa I li linga masu e ngā sai e nisi fo I le pot whapitoa le sio mang. Pui ngā le sio mang. Wa a toa umana iai I mea ne. Ia I lo ulan tali tonu. O le aunga tonu wale o whata oto mea le malo. Saunga le mu. Mua saunga le mu. Madila. Ia saunga le mu ia le tato tu. Ia malo le tonu o lo papa au I nei mese alfa le pai mongu. Ia maltala whatai e pia. E pa au I teimi o lo longa. Pui lao tātou tangata. Pui le sio mang. O le si tu tāu e le mea lea savea. O le aputinga o tātou resources. Tātou mineral. O le tu tāu e le mea le o tātou suawai. Ina ia awane I songa whaonga ina. Tasi lea mea. E tiutilo ye. O le te le fo ia lea o ngā o le mea lea.
a me se fo e ngau singa le tise matulanga fa pena e te le yo le o sila mama o le malo i me ia le ngata la sanga le mu ui puinga o sio ma ya me se fo i lan tulanga le benefit e mo mai e le tatu tunu i polo ke tini pe afai o le tulanga e pe ona i le e me le tau to ai fa solonga le me le savia Madi. Ila vai o le level fa tanno Yeah. Consultation process. ele level consultation fa tanno man tuvo e ana na te ono le Le malmala malmala. le malmala ai a manino le mata le vai me mala fa mali e ina umai tuelu te tono le ima se me le ato to mai una ia fo ilai e lo mato tu malo ia le malo e to e fa au fa tanno ni Madi. ina ia everybody that has an interest in the melni ta una family ina uma ia tulanga ia ole fatino ina le mele a ole ina ole bottom line ole me anto ole nei savia e lango ina le tu malo fatino ngo mende a ia fa au fatano ina ia family ina uma vai ngo ngata le tu malo yo ia ina ila tu fo yo ele ole a fia melni ya pitola tu malo ya pe o sia so atu le tau fa mam mam tau on fsin ngisa le ba lo fa tai tau o tele Lautimuia Uelese va ai junior o lo fa foga bai tu e fio le la rolangi e bese lo ta o la malo fa lo ngia le nai le nei aso o le sui tau va o le tofi fa o liori o le tatu tu malo ia e tu tono o le vai maunga tolu e te tau am fa manino atu i le vai maunga tolu le anga e ngalo i le to telo i tatou o i tu malo umalava na ia leo lo o a fia mai ai ia fato ia fa solo mai ai ia mangiangi o vini maangao o le lata le tava bata utu le ole vai singado vai lima va wala a fia bat wale fa fonga o mambai le to telo tato ia tunu i fa Lautimuia a fai e toi fa wau ia fa tala noanga le nei ma le consultation process fa mata te tau na fia ai the Land Acquisition Act, the Taking of Lands Act, ma le Natural Resources Act, ina ia mawhai o na sila leanga o le vai o lo tu tonu o whanua ma ele o le tu malo ma le tātou nuu. Ma se fo le tātou nuu mangian. Ina ia sila le malo se tūlanga i mawhai o na compensate ai pe tutongi nai se leni pe whaapa foi le tau o le unite o le mita o le vai whatasi ai male ele tise leanga o natural resources o lo i tonu o lo tātou i tu malo. Ai le o le lei o na whaatino se tūlanga e whaamari i nai tangato le i tu malo ma le fioang. Le ase tele tununga leo fio. Aftaisa vea. O le tūlanga tonu a lea peona e whiringi e tau toi le mtau kulea. O le mta whai o i tonu vo i lea le malo. Lo le tele tununga. O le mta whai o i lea le malo. Whaamala malama tū la fono i le tunu. E me se la si o tatu tu malo le o tau toi la resources e peona e taua. E te tau na wha amamlama o a fo i umatu la fono e a fia. I le whaatinonga le melni. E te tau na wha amamlama. O le matai wha i tonu fo i le malo i le whainga la whaatanonga nei. Mantu i sa vea. O experts i le melni le te tonu le malo. Experts fo le tu la fono. Malama tono i tu la fono nei e apply il tanto blocchetti nei o le tu tono le malo ma o I fo ila lo la tom ta fa yo ile o le fa amala malama i tanto tu malo vai no ma ia fianga tu la fono e la fo pena e ta ua saber tu langa le compensation tu langa mai e te una o il fa malina I fa tal no ngani ma di la a fa ape fa yani fa tal no ngani e te tau on compensate ole o se wa vai venga ia sabia e te tau na fa ma ia fo le malo ia e te tau na sila to ai vaenga ia e pe ia no fa ia tu mo sabia e te tau na fa mali o mai tu le tu malo o ia inga ia e patino ia fa nua ia pe a fia I il tanto po kalame le mal bloquetti e va e tu le malo ma telton ole mta fa ia I ton wale ale malo e fa amala malama o le si me tu ta u sabe madi to inga fa tanonga fa pene it takes time e mana o mien temi fa tanonga fa tanonga e man tu vo e le fa pe tala no nei mali
tala no nei e pe tala no so fo I o tatu ai mali lo tala no nei to tala no ta ya to tala no ole au ni fiu tala no we have to keep the dialogue going ia matua fa mal sir communication le ia no formal no man tu ole te tala no ngai fai ia ole matua tele vo na le malam ole tu malo me ai me se ala fa malam mai wa fianga ole tu malo pe ale fa tino ino ia me ni bila dia itu nale ta oto iso ia vai venga sabia fatalano ia malam tel ton wa ia ele ai se me ola to il fa solonga po kalam ni malo fa tai wa ala da la ngal fisili le la ofionga le to fa li Lautimuia ona ole to tele onisi sai ai ile pa inga mafainga malo o tuna yatu na no atua tali tonu la to o sui fai pule na otu ai tua na fa ma ite a fo lea ele tali mai ia le tu malo ato ali ma fai pule ai o mai a ila to to fa fo de sa vali pay e falling mai o la to le ele mandate a wole mai le to fa ma le fa tanga I tu malo le ala yo no to vesi mea muri ane I tonu ale ta oto ile me pe no ta u mo sabia ile fa ta u ala le o fa tan no ta u ala le o fa tan no o le fa tan no fo ini e te tau na maktua I te le se audience. O le tu malo atua, e le na o se vaenga o le tu malo. O e whailo na o se vaenga o le tu malo, lo te tununga, o le ato avo. Lo te tununga, e te tau na matua I so o uma, lala whanga o le tu malo, whatel no. E whatel no uma fo ia ainga, o ilantou o le awhia, o ilantou fo I o lo no papa au I vaenga ele o le awhia. Te tau na so uma ia ainga ni I fatal tanwanga le ai le ngata ile le pule mamalu ali fai pule e o ai au fenga no pa ia le tu kuna yai uma I fata ye so la to finangalo e fa ali I vaenga ni ye uma se a fa mali ina uma I vaenga uma ni ia e moni lau saunang sabe e lo tantunga I tu ise to ai men ni e ele mfaiona I lo tantunga ele mfaiona fa tino se me a fa pe foi na se vai ngo le tu malo fa malina e te tawa on so uma vai ngo le tu malo fa tantano fa malina ia on fa nga so le do kala malo fa tai I lo fio le tofi ma le fa mamla mai na fo il vai nga le te tiltilo tu le si vai ngo le na fa tau o lo fa tau in tele lo fina ngalo o le ave le lo fa mua ia onga ma ia o ina le lei fa nau ma ia totongi le lei ia nai whaia onga. Ai maise la o le fola a mata, tau a mata, early childhood education. Se sa noa I le maulea, I le tāua tele lo mafofau o le lei o le tapu e le ola a oa wina o le tamaititi o laititi. Savea, this is something that's very dear to my heart. Me leo le, wawa onga. Ole ilau wa ai ile mele u fa leo mai ne sio tu malo man tu fo I sio ta tu malo sa ve tu taulang ai fa le tele ni fa nu fo ile tu ye fa to anga ma me fa pe na pe ta tu malo tu ma sio ta tu mo tele se la fa e se mai la ya tu ya ai nga u fa mani lo ye fa mani anga ye fa nu tele tu ye ya ta tu pe ya ni fil na si me tu ile fa le ya me pa ka le ta ba se tu lo ia ai le se me tu ia o le fata ua le tu malo e ave no finga na tu no te mau ai ngole tu malo fa mani na walo mfana isele ia le tu malo ina wenga ole e fa mo tele la le mau ngani mangal wenga le ile ya o ina fana ila le ave ta oto lo la finga lo le tu malo ia ti nyai ya o ina o fana fa le wa o ngal fana ele ngata la tu langa ya o ngal malo ya fa pea o tu mot e mi sia o ngal kalisia o le to te leo walong fana o se matu statu tu malo sabe o le o ina ya o ngal mo ngal kalisia to no le tu malo ya ma tu langa foi lai ya la o mai le fina ngalo le tu malo nai malango por kalame ya le malo fa le o tu langa ye ya unga fana o le mele tulanga le ya unga amata
O le tasi lea mea o lo whātāua mai fo i le whingalo le tu malo. Sila le malo i le whaingo tutongi o whai a onga ia o a onga amata. Ma o lea ia i le tantununga le temini o lea uwha ngā solo ia whātano inga o mea nei. Ia ele ngata fo i laile. Ia au le si fo i lai me langa o le toa te le i o lo tu malo. Sa vea o lo lato tautua e ala i le ofisa pa onga i ngaluinga i whai a onga. Ia. Ma le whalawa mai lo lato whanonga fo i man lato whinanga. E sila le vaenga lea ele ngata la le wha ale lea o a onga. Wha ale lea o resource lea onga. Ai wha pia fo i la. Ia le tūlanga i tutongi whai a onga. Ia o le fo i lai. Sila fo i lai e. Ia la ave fo i se tua lalo le malo. Ia sila i topa le le vaenga. Awa vaenga mai. E au fia i le wha ale lea o a onga. Ia pe o si to e wha mamla matu lea. Sa vea i le vaenga le pia na i sila fisingia le na matau. Malo whaatai tā ua tele e le whaafunga mai a le atinu o nei whaatalanoanga. Ia, whaalango i ai le whai o le whai unga le tangato le tu malo mo tātou ainga. Whaatino i le whai ngā pālota i le aso. Luas fuma le wha, o le aso luas fuma le wha o le masina le nei. Ia, ele o toe mamau. Sau doi se tulanga o iai ia le tamau a inga, ma le whaato a ina o ele o le tātou nu ua o tātou. E ngā lulu e whaatasi uma i uta le talo loa i vaiva se uta, ma tua i le ave. O le asa uta ngā ima le sila i le whao ngā ina o ele lai nei mō talo mua, ma whaato anga, ma tina e mole anga i luma. O le tūlanga i le vai e leo nao te lenga tātou tu malo le vaenga lea savea. O te lea le langolango le tātou malo. I ala la i lea i por kalame i e whanga solo atu le mtanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva i tua i o tātou nuu manal whanga. I o fo ila si o tātou tu malo. I o tui titia so o si o tātou tu malo fo i por kalame lea o whanga solo atu le talo mua. Madira. Whanga solo atu le whiunga le minista ia va pe fo ntanga luengo fatong ile una ia la meia ele ngata la ile au le fo lo fanga solo to ma po kala mela le langolango e fo ile la fai fatong ile tong fainga ati na ene ma ila ui vai o te le al swing o te le fo ile interest to la fai fatong ile tulanga le ile ati na ino la to fatong o le si tuta o te le ila ui vai o ye le tanto nunga la fai fatong I po kalame ia le malo e tu le ia i le mau o maketi fo i fa fo ave i fo fa to anga pe naona fa manuina la tu fa to ia wa ile confidence we confidence la fa to ma to invest e to ma to me fo me ma fa to ile ngata le ia le local marketing ia le fo nga lu me malo sa ile marketing fa sell e ma to products so ila ula ia vai na le wa ile ko to ile fina ngalo la le o fato wa create e rola mal interest le e ngalo lu ino tanto fanu fo e pena etau e el tanto pituno yu to lo to e tanto fanu fo e ngalo e se tanto tu malo e pe yo le va ngale sa ve ilo nao te lenga ile swinga le wa amata ile mai tau swinga le wa ole o tasi vo ile le va ngo le fu fa to mai fina ngalo to ile to tar sanga in mantu olo ia fanu tu tonu se tantu tu malo o le e u ia le malo ina i toi fa la ta o ia ta o tomai ia tar sanga ile malo ave fa tar sanga ave fa tar sanga ile malo ia pola se finga to fa tu mai ia e tu ia tantu tu malo mo ngadwen fa pene ai mesela tina ino o tantu sekta le o le au fa to malo fa tai ta wo tele I lau fionga le tofi whaolioli o le tātou. Sa au wawa ia tu fo i ma whaalongolongo I lau whautuanga na ave le malo I le tūlanga o whaitionga whaapea ua taunga tātele le soifuanga I le teimile nei the cost of living. A sa au whaalongolongo atu. O e sa noa, e te tau ona toi tanga I le malo masilisila I lana price control board. Ia, ma telefo ilu I tau le ngā tele miselo le COVID ia whapena fo I maisi me uma o le tau o le swau o le pensini o tau o lo whaia isi atunu ma mea lo tutupu isi atunu ele ai se tātou control I mea nei sei sau no e wha manino atili le wha mamla maino ia vaenga ina ia nango le lau mai ai Samoa whai mai ma tangata nei o lo whai mai
o le pesa le ua taugata le soifuaga ua pologa Samoa a lea o te lua so mo sau o te vavaai le tele o le taumafa matinaʻe lelei o loo faatino lei se Samoa o fia ai maoki le auala saunoa lau fioga i le tofi faaolioli o le itumalo Aftaisa vea. E pe o le tu tāua sa o toe toe o e se manatu i le mataupu le. O le mea pito silian tāua e te tau ona sila fia le leo le tātou atunu. O le whawhitau le tupune i tamau a inga o atunu. I le na o Samoa. Le lalolangi a toa le a fiai. Le a fiai e le na o le tūlanga vo ila i mautinoa le le. O le tūlanga le nei le crisis le economic crisis le ni lalolangi. it's a E a global fiai issue masiutani. I le tū mau. yeah Tū mau. Ia o le i lo la tonu. O i foi la ele mta fa yo ila le malo, ta to ele mta fa yo ele malo saber. yeah E ta mo fa tu put measures into place. E control la ila me ia. madi Ia o le tasila le me sa ta u fo i vaanga le. O le to activate me o le price control board. madi era O le si foi tu langa fo ia o le tau o nanga le malo le ni. Ia e lau talitonunga, e mawhai ele malo, wa olo ia ia ila entou oto whapitoa foi, e foi anga baa, e loa tau sanga tau tu tono le malo. E whapitoa ina le malo i tūlanga ia, inisi foi o vaenga foi o nanga le malo, ni whaianga si daise le malo, e wha amama a venga i le tau o soi whanga. Ia wa talitonunga ia, e le tu maua, e o foi la le tau o soi savea. Ia, i le vai foi ia i le alu whainome, wana tupu mua foi mea nei whapene i lalang. E anu e to e von temi to pa u mai ilano a o le temi lale nei ia ile baba ai ia te pila na eta o le price control board o se fautuanga ia ile malo ka a il to la e to reactivate price control board le il temi nei ona o a fianga nei a fianga ia a fiela lang il temi nei o temi lane o tona step in le malo e alla il price control board e control prices o lo mole tunu e le to ya ngal dimine le law of supply and demand awa fa ilo la le law of supply and demand le lo na winga le atu wa i o fa business fo e pula la to la to lo al temine man to la me umani e regulate u male malo e o no nga tupe e o i tu lu yo no nga tupe e regulate u male malo e la ula ye va se tu ala lo fo ile ile malo pe afa manuel Tanto step in le malo e regulate mo le temine se ito e fo ile te mau a inga laulangi le tūlanga le leisa ye ia ona to tu fo la e anu de e voi le salotonga fo ile le ofisnisim tūlanga fa pena ai amata ona to e pu back la ia regulations ia e fai le malo mo temine pe ono fai tu sabe o le tūlanga le nei le economic crisis le o e laulangi temine ele tu mau o afianga i o le whaama, o afianga i o taua ma tūlanga o lo o i e laulang. I le tū ma waile me lea. Ia, ma pau mea ma lo teimin nei lo te tonunga ave el tū alala. Sila i e vaenga i e mai tel tonu i lau ia va ai au tonu fo le malo. Le whaanga solo po kalamia le malo lai vaenga ia. Fina ngalo fo i fautuanga fo i le whingo te mai taipan. Mia mar cabinet. O i e tūlanga i ina e toi whaia uma tūlanga i e fe soswani i il tatou tamau ainga. O le si tūlanga tā ua save, e le fotasia tātou mea i. O le awhia matunu o le Pasifiko. O le lu i tau vo i lea. O le challenge vo i lea o le whia ngai mai lo o le Pasifiko. I leo tau mate fo. I lau fo i baba ai etu ma wa le follow fo ia e tātou ia o te ron New Zealand. O iei fo i New Zealand le vaenga, e mo ia le tusa mal tūlanga ia tātou. Ia fo i tamau ainga. Ya olo wa afia o mai foi Australia New Zealand mele tawana mala malama le lo tanto mutu ile fota sia Samoa mele man fa no se ve pues se ve ia sauno ia sorry langa leo o ngalo ia o le tātou
wa o ombi fo le kule le tatou microphone. Ai pe o le e sau no ma fa manino I le vaenga lea. It's a global economic crisis. E le na o Samoa, o lo o afia New Zealand ma Australia ma tudu uma. A o lo iaia a wala e mwhai o na whai le malo fa ma a venga ai. Ia, o le, awa o le fa o le pepese, fa pea. Ana leo mai ia le whatutua I le tua Samoa wa tasi wa mafua I ona polonga le atunu uma ma taungata le tau le soifonga e lea wa wha manino ne la wa fionga le ai e le ole. E le ole ori na ma le story na ole mea. Le ia, o le a sisi mata upu o lo o pele lo fatu e te manatu te tau na whaasoa ai I le whaafonga le tunu. Ai maise lava le tai tu malo o le vai monga tolu. O le tūlanga I la uia wa ai I se tātou tū malo e me se fui lona o te lenga I le tūlanga fo lo I se tātou o tunu sabea. O te tatalo fo ale tū malo I o lātou finangalo e au mai. Ia o le mea le tātou onu sa. Marina. Tātou onu sa. Ia maua pia lava papale tātou onu sa I matu I le tua. I la ua ia wa ai fo. O lo fa solo le mai e le malo I ana po kalami fo. Ia e tu sai fo I mana matau. Ai me se le tūlanga lea mule manuia lau tele. E le o se vai tau fai ngofie vai tau ni. E le o se vai tau fai ngofie. Ia a fai o le mea muni ai o le o lo a fia I matunu te tele. Savea e pito I si lia la na a fia tunu la I te pila e Samoa. Tatou. Tu ai fa ma ni al mele o mele le ia o foto fo le la mal tu ala lo le ave sio ma tu malo tu un sa tu un sa o lo nga lu e al malo o lo nga lu le malo I po kalame fo e mo wai fi so ani mo tato ai mesele tu ma o le tu langa fo o ye te ma ai no o tato tu no I mal lang ni te mine ia o le pe o le te lenga le I la uie ba ai mala fo I tu ala me fo lo to ai se tu ala fo me se fo tu anga lo ave to in ia le ngata fo ila I tu no se ma tu ia fa pe fo I le tu malo ia ne tatu la pali tatu on sai tatu tar si fai vole o si tatu fai nga malo lo tau fai nei ia wa o le va ia fo ia ia o lo so lo nga le ia la ba Ma di la. o lo so lo nga le la lo so lo nga le me uma o le tu la nga ia to ape I to apea e a fo atu la le mele I tu malo te tasi e a fo atu la le mele I tu malo te tasi ina ia to al te ingo tu malo I le ngalu lu fa tasi e le ngate le pule mamalu ali mfai pule tono no me se ale sao ta o le paiero finga ngale tu ngalu lu fa tasi ia tu atu le mal tau o le malo Ia. te tono ia le matua solunga le sao Samoa I lun fa tu tenga le nei vai tau se ve Ma lo fa tai ala da wa logo fa tutuila le fa fonga fo ele tunu e le si o mata o pu sa silingia I le tofi fa o le tu malo vai monga le tolu a o tapena tu mo le finga filifilinga o le palo to le titi I le vai a sa fo la so lus fu mal fa o le masina le day of February lau fionga Lautimuia Uelese va ai ia sauno ia o lo o fa fonga lo I tu malo I tu e fia o le lalorangi ia e maise fo I le tatou lava nuu I tonu o Samoa ia matafa fia o le tatou vano no fo ai I Samoa lava ia ma le whaaloa Faftai tele savea faftai ia molenea vano fa'u ia e toi mo moli atu faftai tele lo fionga savea ona ole nei vano fa'u mo ese vano fa tano I fo I lunga ta por kalami ia e vane le pa ia o Samoa lo fa fong mai ia pe fa pito nga fa lava le nei vano se o tu malo vai mo tol ia ole pa ia wa lo sina io voi matua ia pe foi fa o sale balas su soli mga fa mai e nane alo le mali to malaing sa mali to ya te nane le lanta io tu sa mau le vai na lepa man faltor ia le fautautanga fo ia sa tanga ma fot tanga msalaitia lau niu sai lua man mo fang tau ia o ia fa tau to yo so tu malo tai tu malo sabia fa fo ta po mai tupu mai e te mali
ia mafai launga falitua matausi ia se ia o ai malo sionu taitasi sawa fo ia o nai fanau lau tau tapo inga ole nganga ia lau timi e momuli atu le ngang faftai ile nga tai se tu malo samoni ia ai fa pia i so se tafalala fanga etia le nganga sabia ono langolang e mesele momuli mai o fea e langolango wa ile nei fa mo ele ngata ina yo ai ia e fa pe fo i wo fo i mapaanga ma o mai e mi se le pa yo so tu malo so se ta fa lang yo lo ma o mai ni ma tuli lo fo ile nei fa mo pa fe tai tele lo tu ta pa fe tai lo ta poi mi se lo tu ta lo leo e langona el ma fan ma lo tele sabia ta penanga lo tu ni ia ole ta lo fo ia Lautimuia sabia iso tu malo ia to apel tai to apel tai ia sanga le mu ia file mu pesio ta tu malo mantua fo el fa vai monga sabia o uma ona ia o man fata tia ia fo ia vaenga efektau si ia efektau si ia ta pa au a mesele no foio no foio fa le polo se tai tu malo ma ole te talo fo Lautimuia te wo ma fata o to ma te talo fo ile ia tato wa mana ia mai tato fa alo ia vaenga ia wo ma fata o to mai tua ia le va fe tau sia ile o tato tu malo ia to apea ma ia sao mauli le fa mo pe on tato tar sia nei ia pe o sia o so atu le sabia e fa i watu si fam talang fa pe ia man tu sabia ta alo atamarus ia e mol tu fo ia mo ngalo fo ma ia ma fa yang fo i nei uso la ma tu tamo ile nei fo i ile nei fenga fidinga ia e tato tu pe ile tua e fa ali mai le tu e fili mai ta wala fina ngalo se ta tu malo se anga va ia me se fo la tu to fio ta tu malo ia se tu malo ia o talo ia to pe ta tu malo ta tu ile tua ia mtatu sa ili lalo malo ole la vale meo le au ia te tonu alo tingi ole fina ngalo na ole tu ai sabia to ma fan alo tingi malo ma fan volta to vai fa fai ia me se tu malo tatu ta penanga o ia langa fe mai ato i fa manatua lau tingi ia tatu sa ili lalo malo tu ile tu manu ia tele se tu malo vai mo tu fa fon mai na yo ainga lango mai matatalo mai se le pa io la fenga luen ele ngata sa monisio tu malo ale pa io la fenga luen i so se tafole la lo tapo ia muli le nei fa mo fa afite tele o tu fa mania mai se lo tu tale no manu sa mo ni fa gafi fini man fa lo tele sa ve alo fa tai te no fa lalo o le o seu mai i boava sa i ngā tai o le matawhanga tele le sao fuata o se anganga foi ia ma sao doanga i lau fionga Lautimuia o le tofi whaoriori o le itu malo whaaftai tanoa, whaaftai whaaloalo ua whaafonga fo i Samoa mo lau tai tu malo ma tawhai fia o le lalurangi mo mori e tuaile ngang whaaftai mo le taimi ua whaavano mai se i whaalonga longo ma whaafonga ma sila mai mo fo le tātino o le mātou te talo le nā ia mana le upu e te memoria le tu malo malana to fapa ia ia ma fa mdianga fo ina alo fatu ma ia mo lo soifua ma fa fo loa pea le anga va le to mai e memoria ai le to fa le tai tu malo ai mo te minei alo fa te atu ma wi nga luenga le vai aso wi fo di sapati o le aso tai au fa soifua ia bo le fa lo sai te se ve soifua ia le na sa mo o to fa fonga mai on